uchiri wataba mata mondana go chubu ore lakini hapo kati akona kinani kibani tumintu kibani yeringi yeringi kibani tumintu kibani weki kibani yeringi tari korea oi tari korea ando to wala everis ngeni kijale ngado kori ngore dai ngagan nada ko laga beri ane ko tare ko manga mo do tari kore mo bori ngaki ara ke takura kore esa ta ko nyoli yera no ko rare ko boje ama kweli na asili kwe. Haleluya. Ekina kia kwa chinguru. Hatutakuwa na mauti tena. Hatutakuwa na huzuni tena. Tutakuwa na furaha kwa jina la Yesu. Tutashangilia in the name of Jesus. Tutaimba pamoja. Tutasherehekea pamoja. Wakati Yesu akikuja sote. Ekelejisarache. Mtotere kwa tero kuja. Ekelejisarache. Ntokana tuachandetwe hakalajezarache ntore soburu twaitiri abande kaba kweretwe bahati abasajja babo abande bakaurwa malimu abande bakauru kijaye abande bakajajwa hakalajezarache kirigizarache bali barenga abegenwa mbagoke. Haleluya. Akachimyoro abuna abanyagitari mbali yamanyogo ayandi kizindani ayandi okubeka urujimyoro abanyagitari mbakori gasienene igonta tukobatera abana bayiminto abo muri karasitensa nanya sae oito namenyetekero omuntu asagukurira muno ikaranzeta nya sae namenyeto sugukurira muno ikaranzeta nya sae namenyeto muno ikaranzeta emechando yago bwate bona kurura engenchole ngeretse kwa rumuru bwatuburu injeti komanya akinya no manyeti no manyetuburu bwaitira no mayete mechando kwanyoro buwo no mayete mechando bwate otebi abantu baragutame ayeto kwana teminya sae bwika niwe iwonta getukobereza ngiruge ndugu kumo bisa omo bisa nerente getukobereza kuna adui ambaye uwezi kumpatia pesa. Adui ambaye kama amekuingilia ameingia. Adui kama anataka kuchukua maisha yako atachukua. Kama hata ukiwa na pesa, hata ukiuza samba, hata kumpatia gari, hata kumpatia nini, huyu adui kama anataka kukuchukua anakuchukua. Tiate robi ya naindi, tiate robi ya mwigwe, tianzawe Yasai ta tu riguru indai kena tenina suswa bana bao dingana ndare te di be ya le yao ase tra Yesu Kristo maborito abana minto niwe igona abate biye ndo to kwa no mobisa o mobisa no muragiria o mobisa no mwengobe o mobisa no kwana baba kwane onyo ko warukire. Nasema kwamba kama adui ameamua kuchukua maisha yako, kama adui ametaka kuchukua maisha yako, ukiuza shamba umpatie hata kuacha, ukiuza gari umpatie hata kuacha, ukiimba ukilia, huyu adui ndio tunakemea. Lakini huyu adui kuna kitu ambao kinamweza, kuna kitu ambao hataweza. Huyu adui huyu ambaye hako katikati mwetu, nimesema kwamba nogolega nyomoe tawita na onyumulimo. Hata ukiuza samba kwamba adui huyu akuache, hata kuacha, hata kuchukua. Wacha niwaambie ndugu zangu na marafiki, muko hapa,
Kuna adui tunatembea na yeye, kuna adui unakaa naye, kuna adui unakula naye, kuna adui hako kwako, hana huruma na wewe, hana huruma na wewe, hata ukilia hana huruma na wewe. Huyu adui anapatikana katika kitabu cha Wakorintho ya kwanza 15 fungu la 26 inasema hivi. Wakorintho ya kwanza 15 usome fungu la 26 inasema akipenda minto komogo sangerekana mokero yomo nale no ya tali rei yaba kwa koli le kora tiange kora rengere omobisa wo moelio orasiriwe na makweli kora tikatata ndo kera kwa kolikana abantu mbebe tijigo bitawa somo bibu na gikagera ba muntu kose konyina kumura ba muntu ngike kyara hivi igwa bali mutai kuhuka uzini kora kila kego haelezana igagotera iga sababu omobisa bo moelio orasiriwe na makweli nakyo mobisa yakorokwa makweli nakyo mobisa yakorokwa ama kweli mauti ndiye adui wako. Mauti hayakutaki ama kweli na wana yahitaji anya agotakire na wana umekeru yogo kimyoro asema keru kimyoro nenda anya makweli agotagete agoda musoro umekeru myore tatale kuri myoro kama toli musi ama kweli agotakire Noringa ndaenda Amerika. Kama mauti anakutaka, kama ule adui anataka maisha yako, ukienda Amerika, ukiama kwako, ukienda kila mahali, anasema wewe nakutaka. Na haya nitageta makweli. Igama kweli haya. Na romo bisomo nene. Omo bisomo we. Adui mbaya ni mauti. Abantu bangi ekerawo tengo kuitanga makweli agakomanya okogosire igakomanya kini kira kore ntado tebia makweli tari kenda ase Yesu Kristo makweli tari kenda ase Yesu Kristo haza Yesu toko basala makweli haza Yesu adui ana uwezo ndani ya Yesu tuko na uwezo katika jina la Yesu amen haleluya amen mutara kama kukurandi ngana makweli okotebia moto kama kendi aya makweli okotebia ayatera ayeza atere parole okobua igana kweli na roho misa mauti ni adui kwako tami mtawa tena baba kini kira kole hakuna kitu utanifanyia hakuna kitu niko na uwezo nitaenda Mombasa nikulete mauti nitaenda Mombasa nilete mganga nitaenda kwa wanga nikufanyie kitu nasema ndio wewe fanya lakini nikwambie Yesu akija mauti hayatakuwa na uwezo kwa jina la Yesu hamnaambia mauti hayatakuwa na uwezo mauti hana nguvu mauti hataweza watu wa Mungu kwa hivyo watu wa Mungu msiogope mauti msiogope mauti mundu takore gukurari mundu tatangu gukurari era tako baigena nani gitundu kindi gigutigara nenu mundera gakwite takaga nayo gukua ibika nani gitundu kindi ayora tanga no rumagiga lakini diago tabiga oyore asoigo itomonto oyore asoigo makweli naye kwerete ile baba usimuzaja ekwiritiri na baboli kwa bolinde omuntu tayagotenga ngokorani erabe gendoki erajagaba reitera mumusacha reitera mugungu reitera makweli talikenda somo tunyasa inasema kuna mauti hayana uwezo kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu ndio sababu tunawaambia njoo kwa Yesu. Mauti akija Mungu ataweza, Mungu atakaa ndani yako. Wakati atarudi sote tutafufuka wale ambao tulikuwa ndani ya Yesu.
Bana iguru kabana. Iguru kabana. Ega kaige sarache. Oyo waita igo kwa moita karo mwegenwa. Kwa moita kaitebe Yesu. Amana Yesu gocha. Oina abuke. Hallelujah. Igo nale kwa manya. Abana banya sai mora. Mwanje Yesu kurubono oikakana kare. Alimo gwate bintu morenga tiga gukorora omuntu aye mukore otiare gukuria. Onore sana. Na abana bawo baye. Oyo tigara tigara getigo. Abana baye bachandike. Ayo igubuya okageno twara omorembe. Morembe tuliura twari musigo simusaje simukungu. Morembe tuliura twari baba tiangu kani. Watu wa Mungu wale ambao wanaompenda Yesu watalala wakiwa ndani ya Yesu. Na wewe ukiwa na shetani wako, na wewe ukiwa na vitu vyako vibaya, na wewe utalala vitu vyako vibaya, Yesu akija utaniona nikiwa na furaha katika jina la Yesu. Lakini ndio na wadeni. Aba bishambali nzi abangi. Muno ikaraseta. No bwato mu bizo gugunja. No bwato mu bizo gugunja. Muno piro meka hapa, huko na adui. Adui anaanzia hata kuangalia ng'ombe yako. Adui anaanzia hata kwa mboga yako. Hataki kuona ukiwa na mboga. Hataki kuona ukiwa na ng'ombe. Hataki kuona watoto wakibarikiwa. Nikwambie, kama utaki mwenzako abarikiwe, huyu mwenzako ataingia kwa Yesu, akae ndani ya Yesu, Yesu atambariki ukiona macho. Gara nengale sebi. Mamonto nara iwete bobekeru mwana wawe zinwa. Mamonto nara ko wakagala ukwete ko mwana wawe zinwa. Igonta ne to komanya. Oyoga ekete kora zinwa le koligiriti. Olibwandite kora zinwa le koligiriti. Ane nalo gusaba. Oyoga ekete takwa. Ara muna kora zinwa. Nari ngoko goja. Nari nsugoja. Nari mugati goja. Nari ejabati goja. Koligiriti. Hallelujah. Adui tuko nao ni wengi. Naomba kwamba yule adui wako hasikufe, hawe hai, haone vile unaendelea kubarikiwa. Utakula mbuzi siku moja, utakula kuku siku moja, utakula samaki siku moja, utaenda na ndege siku moja. Na huyu adui wako akiangalia na macho. Kadia mbago ya haye. Kadia nguliyao. Kadia ni echi ya rechiao. Uneto na kumya. Kaijoi mwa Yesu ngaka. Imwa Yesu na obo imabure. Adui wengi, kuko na adui wengi. Unapotembea adui hako hapo. Naona kile kwa chama tanga. Anga wesoka. Mobiso unarokorora. Muna wazoka. Gata kagesabe tumu kejagu. Igabo tinyago dumine wiga. Yato rasa gujia. Nuraitirangu baba. Adui wangu kama huko na maneno magumu, Mungu wangu ambaye ananipenda hata niteseke, hata inua katika jina la Yesu. Lakini okora mwibwe. Nere ensengia Seria enseguida. Asante wewe, niwaambie kitu moja hapo. Unaposoma fungu la 55 kitabu cha Wakorintho kwanza 15, usome 55, inasema hivi: Ama kweli ngayoko bwako aokole. Ama kweli ngayoboro bwao bole. Wakati huu ni wakati Yesu mwana wa Mungu atakaporudi. Siku hiyo mauti yataulizwa, wapi nguvu zako? Wapi uchungu wako? Ulikuwa unatesa watu wangu, sasa inuka tukuone. Sasa simama nikuone.
Wapi nguvu zako? Wapi uwezo wako? Niko hapa. Ndiyo sababu tunasema ndani ya Yesu, uwe ndani ya Yesu sasa. Ukiwa ndani ya Yesu sasa, watu watakuona kwamba wewe hauna kitu unafanya. Ukiwa ndani ya Yesu sasa, watu watajua kwamba wewe hauna uwezo. Ukiwa ndani ya Yesu, wale maadui wako watasema kwamba ndani ya Yesu hakuna kitu Yesu atamfanyia. Kweli wewe utasema hivyo, lakini Mungu anajua kitu kizuri atanifanyia. Ataona mazuri mbele. Kwa hiyo wale watu wa Mungu mko hapa, wale mnaopenda Yesu, wale mko ndani ya Yesu, mkiwa ndani ya kanisa, mnaendelea kuteseka na watu wanawateza, ni maadui wenu. Watu wanawasumbua, ni maadui wenu. Msiogope kuwa ndani ya Yesu, msiogope, mpende huyu Yesu. Wakati Yesu akija, inkiango badevi ati angesebi asaba noiga abamole si Yesu na abantu barabarame, abamole si Yesu na abantu barabachecheri, abamole si Yesu timo gwanjo pi ababisa na bange babuchere, abange barabarame, abange mbako bataka bako bajya kanisa ngabu inumo kumia inumo chandika tata weka barwane inumo ndoka asama kweli aho muntu akutokubwate eni benene ubwate tini bochinene haye tobwate to kumiaye tata tunako manyete aso muntu oyo oyeki aruje neni baruje areki aruje chingu chabana bayaruje areki aruje no uwezo wake. Wewe huko na uwezo oyo rasi Yesu no gwate chinguru chinene no gwato kubwoko nene abantu bataruchi imasi Yesu chinguru chiri chinene igo nale ko amanyiga ko rumuntu aho komina minia ako etra mangana onye kale mwa Yesu ayekiro ayero kiricha ote tata kole muno tegete tata onye ko gwate ni bae ko muno tegete igo gwate ko kunyereja ngakiwete ngokore ngakiwete okore era tigagonji egera abantu banyasaye igo bagonjiwa abantu banyasaye mbana utwara morembe abantu banyasaye nigo bangire ayanande bana ni okuri nswa ekari gitigandi ndema yane ni okuri abukata ekari gitigandi amajana omaje kale yana bapanyi abantu mbali bakabeire asiba kabeire sina kabeire yani bakekera yutu mugati uruti mana bagutirisa kala kujiskuru pisa kana numugati pisa kana numugati abuatirisa kala bakitu muko mandase mugati ora wana mane kuiburu na kita kwa kanyo akaleta mama sasa kayitu tukurusi mugati ne na ngira mana bakemu mu munati kali sakalizi nali biko muguku na ngira mukasa bale na itu yetu mugati ayo giwa na itu yetu mugati kena tu yetu mugati wasini sakalaburi wala ambao walikuwa wanasema kwamba wako na nguvu ya kila kitu, walijifunia pesa zao, hawakumjua huyu Mungu, hawakumpenda huyu Mungu. Wale waliokuwa chini wakainuliwa juu. Kwa hivyo ndugu yangu, dada zangu, wale ambao mko hapa, mtainuliwa kwa jina la Yesu. Familia kama nisio minto na wana wa mino ya sao itoyo walendete abaimokele igoro asitra Yesu wana wa minto bantu mbale kama jairega bantu mbale kama koramwa bantu mbale kama ukira majara bantu mbale muno ikanzeta numata bantu bako ile yanga ndio bakongati sikwa beka wicha monda ko isana no anonyo ote kunyi kigimba monto ko biko tuti kubi kigimba yaona yobate bikoro to yaona yobate kisani nyingi yaona yobate chana chinyi sokobeka yaona yobate kelegento iwa mbate abie omonto kako wase ile tako leke ngoine tatango mojo rara ko ledekia bali kukintukenda
Mataye etabukirija bankorinto. Ikumene isano no ndaya. Osome 27. Sasa babaye. Nyasaye. Moibekire. Nyasaye. Bwana Nyasaye mwenye uwezo tuko ndani yake. Wale ambao tuko kwake tuko ndani ya Yesu Kristo. Tuko kwa miguu yake. Unapoleta fita kwetu tuko kwa miguu ya Yesu Kristo. Unapoleta maneno magumu kwetu tuko ndani ya Yesu Kristo. Hautatutoa ndani ya Yesu Kristo. Hautatutoa hata ukiua ng'ombe, hatutatoka kwa miguu ya Yesu Kristo. Hata ukichukua shamba, hatutatoka kwa miguu ya Yesu Kristo. Hata ukifanya nini, hatutatoka kwa miguu ya Yesu Kristo. Sasa tuko ndani ya miguu ya Yesu Kristo. Ngera badere. Korende ekero agoteba Tiga gya gusinyi guzi. Tiga nsoma. Inigwe. Ona kuvuata moko no muntu. Omuntu yutu alete moko. Yesu ngo jago ikali. Abe kibinto teneni. Ori ubuaterete moko. Emoke yao. Ora ndre ko nyiteberera. Oyaga ndre ko sabanyasae. Waye onjuke. Waye onjuke. Abe giteke ngao. Que yo ta kagirite. Oye ta guate cho. Ore go chebe bitumaime. Echongo toke. Ninyo le kale. Kima ta kita erese ke baka bokeu. Kale kinda bokeu Morisia. Kwa kabekire Kenyasa kebekire mupira. Mwenye Kenyasa. Kwa kaenda haja ndogo. Sobo iko kwa uzigo tinde utajirasi. Wako na kwa koli. Sobo nyazo tu kuru ndio. Sije kama mnasikia. Nasema kwamba zamani hatakuwa na uwezo wa kupata nyumba ya kuenda kujizalia. Unaenda kwa shamba. Unapotoka hakuna kitu cha kusaidia, unakipanguzia. Unaenda kwa nyazi, unaenda hivi. Sikila mtu alipitia hapo. Sikila mtu alipitia hapo. Sasa nikwambie mambo yamebadilika. Wale ambao walikuwa wanafanya hivyo, Mungu amewabariki kwa jina la Yesu. Na waambie hata nyinyi nyote wale ambao mko hapa, mbarikiwe kwa jina la Yesu. Hamona na bazisirie. Hamona baimokere igoro. Hamona barwanere. Hamona bagwere. Abana kaiti basore to bajagia. Yule adui ambao ako na wewe toma tegia ayimurigiriri akagete gatugwiti akagete tugwa tinguru no gwati kinene cinke cikoba cinguru cyo bazige cikoba to mucyorokia te Yesu weka mucyorokia ai to mucyorokia Yesu weka na wate gendara akora iwa manara egetabu ge Isaiah 25 verse 8 yegote abaiga Isaiah 25 verse 8 inasema hivi. Watu wa Mungu sikia. Isaiah 25 verse 8 inasema nini? Hajapata. Kama nisome. Igagote abaiga. Omonene Nyasaye nasiria makweli goika kare na kare. Ngorasie makweli. Nyasaye. Ngorasie makweli. Bwana igwa utarakura. Igama kwe nabo kana kale gosena nasire wana igwa oyo bwate kerenge ngakoleta makweli buone ngaere ngakoleta makweli muone menyana makweli manyaiga ana kweli akwale nta ngojari bu naye kweli kubi anya koengereti ayane ngitigiti ane chuigiti aneriga na giti orenge tiko no etamba kweli buone ngama kweli itago da koera muno ko ya leta naye na guchiri wataba kumata bodana go chubu ore la kinyago ga akora kibeni kibeni tumintu kibeni kibeni tumintu kibeni Tadi Korea. Oi tadi Korea. Nado tu mana ki avaris. Ini kijari enggak tu koi. Korea enggak kan? Ini enggak.
na la kola ka kuri ane ko tare ko manga mo tari korera mo boli ngaki ara ki ta kura kore eso ta kunyoli yera no korare ko boje igwa egendo ko ngachinguru ko ngomoko ama kweli na asili kwe. Haleluya. Kila kia kwa chinguru. Hatutakuwa na mauti tena. Hatutakuwa na huzuni tena. Tutakuwa na furaha kwa jina la Yesu. Tutashangilia in the name of Jesus. Tutaimba pamoja. Tutasherehekea pamoja. Wakati Yesu akikuja sote. Ekelejitarache. Mtotere kuja. Ekelejitarache. Ntokana tuachanditwe hakalajezarache ntore soburu twaitiri abande kaba kweretwe batia basada babo abande bakaurwa marimu abande bakauru chichaye abande bakatajwa hakalajezarache kirigitarache bari barenga abiginwa mbagoke. Haleluya. Abana baino bararite baraka baino bararite barangina baino bararite. Wakati Yesu akirudi tutawaona katika jina la Yesu. Tutaimba pamoja in the name of Jesus. Tutashangilia katika jina la Yesu. Abantu barakurebukia abantu barabajandikite amarigali mukuri bitanda bino marigani mukuri bitanda bino abangina barakurebukia barakurebukia amarigali mukurira nasabire tatu itayaniriye masabaina sidira Yesu tatu itayaniriye masabaina sidira Yesu amurutu bwate imijadu tuwete urutu wete no mata bantu bale bataikora bataikora muna mto kwa na igamo no to kwa na hoi muna na kwa ne kunyuri michandu bwate buwo kunyuri nginja bana bachandi tubuwo kunyuri nginja bana bakure buwo kunyuri nginjo muntu kaka buwo kumbura chingudi chingudi kunyuri nginjo chandi to mugaka muno kuri mubuke mugaka muno taikora mu nyuri to ko ane bwo ne kuirana igona lo sabana ki bali mo chandi to mutana ko re buwo buya erongo sabande kereje ki wase tara Yesu ala kabela ne buya wale no more haleluya Aki Marosire Nagu Chandika Iwa makanara Kitabu kia Magyo Kora 26 verse Kitabu kia Kora 26 verse 19 Acts 26 verse 19 inasema jambo. Paulo kabla hajaitwa Paulo alikuwa anaitwa Saulo. Saulo alikuwa amenyonga watu wa Mungu. Saulo hakutaka watu wa Mungu watangaze Mungu. Saulo hakutaka neno la Mungu liinuliwe. Basi sasa Saulo akaanza kupiga watu wa Mungu wanayemwabudu Mungu. Paulo akakataa, hataki kuona watu wa Mungu mnatolensa abako nyuma wakanara otata letimo muno yagende kanisa pi abako nyuma wakanara otata letibana bayagende kanisa pi abako nyuma wakanara nere kaitiembe nere otata leti Yesu abako nyuma winanara otata letibana towana siya sai abako nyuma winanara otata letimo kamu mura taji kanisa abako nyuma winanara otata letibana towana kanisa ene kaitiembe kaitiembe abako mudura kaitiembe omo kaitiembe kana sawa kaza muigwe iwe na Paulo hapo dema iwa ayo Muruoti Agripa ngoyo kwana Saulo anaambia mfalme alikuwa anaitwa Agripa asa yote na ale kuanga koigwera asa yo sikutaka kukataa kuona maono ambayo niliona kutoka kwa Mungu. Akaambia mfalme kwamba Kolende litangani
niko naranderetie bali ba Dameski na Yerusalemu. Basi Saulo anasema kwamba nilihubiri katika Dameski na Yerusalemu, sense yabo Yahudi, katika mji wa Yahudi, na abantu bebisaku, na watu wale ambao walikuwa pale waparilike, waonjokere Nyasaye bakorogokora, ili wamjue Mungu, wafanye matendo mazuri, kobwata ino kuonjoka kwabo. Sikia sasa, Saulo, acha kwanza nielezee. Saulo wakati hajamjua Mungu halikuwa kaiti. Tiante wajitali Mungu wangu atara mwenye sae igarenge guni. Wewe wana nakia nini? Halikuwa guni. Huyu guni hakutaka neno la Mungu lihubiriwe. Hakutaka Yesu ahubiriwe. Hakutaka neno litangazwe. Basi mtu anayetangaza neno la Mungu, Saulo alikuwa anamshika, ameweka kwa jela. Mtu ambaye alikuwa anatangaza Yesu Kristo, Saulo alikuwa anashika huyo mtu, anamchapa. Huyo Saulo akaingia makanisa ya Mungu, akapomoa makanisa, akaroa makanisa. Hakutaka neno ya Mungu liinuliwe. Kwa hivyo omusacho oneguni eguni jiguni ngite ndi mundu ndatanga sonde nawe Paulo Saulo kama abantu bakora ni Yesu alikuwa bwato baita na roho ya mogo waagete Stephen Nyambagina. Oyo Paulo eguni alipiga Stefano mawe, alimpea mawe kwa sababu ya neno. Siku moja Mungu akamtembelea, siku moja Mungu akamshika, siku moja Mungu akampata. Akasema wakati alikuwa anaenda Dameski kwenda kushika watu wa Mungu, kwenda kujama watu wa Mungu, Mungu akamuonekana kwa barabara. Walikutana na Mungu kwa barabara, akamwambia Saulo, unaenda Dameski kuua watu wangu, mimi sitakuacha uende kuua watu wangu, wewe kuja hapa. Akamurtanzi homona kumubuliga Saulo nakiwanjandire Saulo kumubulia naye ngona chandire ninge Yesu na chandire hakamana komokora mu kama tukalenga hata nikora nawoza munora anyakora muni totadikizo nawoza lero bwane akara kwa bwanire otoke mwa Yesu ngaka mwa Yesu ngaki igaguni Paulo hakaterumu wambi. Nilipata mfalme, sikutaka kuacha maneno yake, nilipenda maneno yake. Nitakuambia wewe mfalme Agripa, sitasikiza maneno yako, sasa nikusikiza neno la Mungu. Na watu walikuwa mtaigulingana sawa. Haleluya. Wale koleka itigulingana sawa. Wale koromo igulingana sawa. Wale koromo igulingana sawa. Wale ambao mko hapa mnatukia Mungu, naambia mpende Mungu na Mungu awainulie katika jina la Yesu. Wakanaka utaki kuiwande kanisa na basabire mwenzi aho charane kwao charo mwitabe Yesu Kristo, charo mwa Yesu Kristo ebitino bwate bwatuka amako bwate bwatuka. Nyasaye abaseni mwenzi, Nyasaye abayimukere mwenzi, Nyasaye abakore bikone igumna batayabaiga. Kitabu Yesaya 19 nataka 18 ya wadaba, kama umefanya dhambi njoo kwangu ili niweze kukusamea. Mwenye anatusamea anaitwa Yesu Kristo, mwenye anakusamea anaitwa Yesu Kristo. Na abasabeire oyo wanja koiwa acha somo nene nuaberwe omenye wekakana kale utasepere Yesu omubiso muramonere igakorwa amakweli aya atakonyora. Come to Jesus now. Come to Jesus now. Isaiah 1:19 inasema hivi, komoranje koiwera lilo lyomolia maya yensi. Komoranje koiwera arasada komoranje koiwera harangira komoranje koiwera himonyora maya amaya na kirtinga chaino amana kira sabana baino amana maya tinga chaino na wasabire
kero yomo aigwere asitira Yesu kero yomo amwanje Yesu waikakana kare aya kore gun etata kete Yesu chiguni chile kanisa wale ambao hawataki Yesu wale ambao wanaosikia neno hawataki kusikia neno hamuna chiguni chimbe bantu wale kanisa chiguni bantu wanataka chiguni ni sai ine gun lele sai ni kutangazwa ine gun tatale tukoiwa ikone chiguni chile kanisa kitata kete Yesu na wasabeire bajya mutata kete Yesu iko muri chiguni chimbe kubwechenze chimbe pi kubwechenze bali mwa moitabire Yesu genda se Yesu menya se Yesu na Moses ni gwe na mwemo kele gorro weta se Yesu Kristo maborito alanga bakungu na akoli gorani bakungu itaba bakungu na akoli gorani bakungu itaba bakungu na akoli gorani ekia mayo mwanja bashaja baino lende pesa nike kinale gukora lende ane na gwate kende mwanje abashaja bashaja nenwe anja abakungu baino igwa bashaja manyo mukungu naro manyete omonyo koja bashaja igwa omukungu naro manyete omonyo koja omukungu naro manyete obukumokoli mukungu naro manyete munokogona abashaja nyibu buya akinya kore sio nda kore singa tugu ndati ko azu mushaja uri sio rulia omushaja igwa omukungu naro manyete asokorora waika abashaja nyingwe omukungu naro manyete kisobisi chao omukungu naro manyete sesa tiaere na eno mushaja no taka kwenene no mukungu to konyara mushaja ndio yaro ribi omushaja no taka kwenene no mukungu to konyara na woko taka kono tienge bange ndibuka ngende amenge kwa ndo saba esa tiri kwa kubeka obisire origie ago kowe gaki kowe gatole satko kowe gatole nai origie abasaje omonto muno engo chayo algo singo sikwali lakini abakungu basaje bande tigamba manyie mbali ko sika bakungu bana taliga rinde ngarengo tera abaito mbabu atemaga nayo abasaje bande bago tigala kungu bana barendora taliaba rinde taliaba unumo bwa atemaga na bana minto iwa omukungu atakura saa 7 na bokora saa 7 na ende bikuru bibete na na bagokura muri komo igaba sata iwa na ikori buo tema kolenda buo tema wanja nyina abana tema okole kia kerio konyara asitira Yesu igaba gaka na baona ini toko ya mwako kwa na burukwa na kwa mutu mga muna bono mugako ya makanganya keranganya mugamina sito lengo mungwana sana kitaka kwa keranganya nakuri bono kale boye kale mujanga ngete asako gure sukari ura mapera ura birawati ura kirigintu umujoyu mugamina na bayali ko mabega kitata to jaka biragenda abagamina baya gendai munagenda akiba bana wiki mbili anaoruko chombe ntibitu sito chombe gari chemwa ejeito njongo kwa muna jebetu tokaliki chikabura matuko make jirani zikaibwa akale chaibwa tokabwatu tukabura chikabura omusato yo mitu mukungu witi mukungu yo kabara njongo alisi akona atore kono tokole mabakungu babere na indekino bako nimesia tomako ngaki siboni yarimo siboni yarimo kubuya hata kuno watu abana abana ki chamba jija doke chamba jija bitoke nyanya kinyo chako yeke
tolime wana togo ikanga tomako gani siboli nyani mo iye ya bajora tukara haka kumuga hotelo goja omo kungu otoko le makomo mwako yo kameto mutigiti bono obwati numugana weke nchugwa muna weke nchugwa mutugo ikabana basata ba chori wa totela ko tomako logica iye ya bajora iye ya bajora ina ngombe bwatu sino mudo ông mình tôi có má con mà thấy mồm nè ấy chuyện xưa rồi cắn tôi ta có vẻ là đây tôi soi cái cú tôi ăn sao ở đây tay có tara mà nhẹ cái gì cái tara mà nhẹ cái bạn tôi bảo thế đi đây đó bao giờ đó bao đó cái gì cũng không có cái cho bị chỉ là sinh ý thế rồi làm bị thế gì ngombe teria nya no mwa ko yo sibere ngendo keke omongi na ngombe omongi na no ma ta ngombe sire na tinda na ngombe ota ko ara se ngombe o ti ko ri ya anya no mwa ko sibere ngendo keke o mo ma ove na basa beire anya ko wate tabie yo otara ko manechi wawa moita Yesu ora mwao oenda hana bao asita Yesu Kristo baba yo to gusabande bana tukure yona gusabanga vera buo otara ko manechi wawa chiwabu ko bole omono ya bagaikaka omuntu yakabona wana rero kimwa morenta ekere ngombe ya iranire na mabera kurigwa abantu banywa bona na mabere to kurigia ngitogo korara bodo bagamotenga mungu no tako goka ngombe ya iranire ka ngombe ya soiro mutie goka igala haka utaranyoria na ndio tiatangasa buya kama hujapata kitu ya kukushika naomba kwamba uwe mwaminifu. Njoo kanisa ufanye kazi ya Mungu. Njoo kanisa umwabudu Mungu na Mungu atainua familia yako katika jina la Yesu. Igaba nginamba bako ngo mwagotama. Mumata banginamba. Bako seri umwaka. Mukungu kubolinde. Omuntu oyo waseri tayero kuruze dipara ongera ni osero sizale. Ngo kuruze dipara. Bono ngiyo kumujaira ninje matei mambia ekinyasago kora egentekanane gowanja gochora Yesu no menye buya gowanja gochora ense no chandeke lakini ogosaba kwane igonare osaba kero yomo ampende Yesu unapompenda Yesu utaparikiwa katika jina la Yesu aje mkombozi wetu. Tuombe. Nyasaye tatu itori guru family na nyaga sama kao na abasani bose bara ubarinde bayiburinganeri twarigure tweso tutiga otoire twensa subu ya gwa kana kare wetera sita Yesu Kristo ojiora mabori to ne family gocha oyo uragutake ugoko gendo kwa tisimi yao orike Pastor Johnson otwere ori ko andi ko muna wacha kete bakamuna kwa erire omoni nabaseni igamatanga yo mungu uyu igaroni la inere myaka 200 no ali oyo gotako okorani ku mungu uyu no kori oyo gotako musanga kana uyu no uri na abasabire mwezi Nyasaye abasini asitira Yesu wane family ncho family ko nagocha abaga mwe bagotwali ya muji family ncho arare nero ngaki to komanyanga onde naro chirebo oretira mangano tamanyeti otabenga kwa kanyeki soto na gesare kanimo ise ko mabwa kanyule soto koma to komanya ai kwa twale arare abo montara kwani aga ngemo kao ngakwale ngebinto ko to tarengo onyo mo ngino ko bekeji ntagwa timaguta ai to sin kuragira ko konyo ko ngwa timaguta o ka gesona moinu
Sokia yao. Mitera iguru. Chakegasi. The family try. Ever so meeting a sausin. Family try. Family cho. Baka bato ko kwa Eliatera. Monaba nyuri. Nengina kwa Eliatera. Awalibu abati ko mongina. O monena ba nyuri. Mwensa sedra Yesu. Kero montagne rwe. Tigari kuchirora. Usko jali. Uri uchirora. Mosa Ninya za asisinya abantu bali ba minto. Pastor minto nya za gusisinye. Kwali kuta mapiko ndotaka ngokukunire. Ata ndotaka kuna tata. Yona Pastor minto. Pia mono sana. Pia mono musumbu Yesu karibu. Karibu sana. Wana barandia bango sababale mane gukko. Toire birenga lya sugusaba. Nyasaye tata nyasaye umwana nyasaye muikoma cyane. Tato muye twakira sore jinse to nyoko ine lingambi yamara na ndimbi yamara seka ukyo moyo. Tato muye rora kiti yatra ta na mangana mabe. Nyasaye yo jakaremya ba minto. Tato muye na bwa batene ine basibwao. Bawo bare mu bwa bene bune bukuyaga tabanga na yo rare mina yo mara myumuya. Nyasaye kere ko bare miri bamanya makweli naro na nagenderete no bugima mboga enderekera ya tata ko to jigotigara tigana manaye gwetira siri Yesu Kristo mokonyi. Ongeza na hayo Mungu wetu, sante mara tena kwa nafasi hiyo. Tunakabidhi mtumishi wako mikononi mwako, watoto wa mama wajukuu wote. Mungu wangu na baba yangu, hakika wewe ni Bwana. Kupitia mama wengi wakujue wewe ni nani katika maisha yao. Mtumishi wako amenena na mkutano huu, zaidi ya yote neno lako hakika iwe mfariji wa pekee. Bila wewe tunajua hatuwezi. Tunakabidhi mtumishi wako mikononi mwako, kupitia kwake wengi wakujue wewe ni nani katika maisha yao. Jina lako linuliwe na upewe sifa kwa kila jambo, kwa sababu wewe ni Bwana. Katika jina safi la Yesu tunaomba na kuamini. Baba wetu, kuongeza nayo familia hii ni yako. Mungu wetu unawajua hao wote. Mungu naweka kwa mkono yako. Yesu Kristo, wakati napopita kwa nyumba zao, wapaleke wote. Na marafiki ambao walifika siku ya leo, wakienda nyumbani, waende salama, wafike salama. Katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Mukia mawako yorasi familia. Basi tuirane, familia tigara. Familia tigara yomba tena mwaka. Nale ko basabe family ya sawi taba sisini onyo onde taraja kanisa ajite kanisa kanisa no agaya na omanya omunye buya no amasisini yale Moses ni we asita Yesu Kristo mabarito ila na makarate. Bas iwa ngana nira tatu ko batigera nkangondole bali batumwa n'abachumbe n'aba MCA ndi wanoko ile Mike ndo cheka moja abali andwele bali batumwa mwana mogende mara mobute Thank you.